Kubita higa dawa risase hoho ni wakomindu naguhanya Suzugura poto wacu Razi rero kinzanye cyamukobwa yemi ahubwo abadupfira ubu no guhema neza na Imana neza kubera nashaka kurya indya n'ubuzuzuye haje imbere yiwe yanse kurya yahisemo kwicisha inzara je nico mbona mugare ikintu mbona anufata decision nyambara kumutwara kumuta mu Itanganika natupfire ko ngaha ni kimwe cyawe nyamba tumuta muri Rusizi agenda agiye amasaha naragera amasaha ntararenga kuko amasaha namuhaye Mugisha haracasigaye amasaha make. Telefone yawe uzi ko yayitoye gute? Yoba yayifashe mu gute? Atubiriza kuza iyo bari ubundi kuba yamaze no gutelefona basaka kugira ati je nuko muga nta ni telefone nta ni ciki yini icecekeye cyo si kibazo bavyo reka turindire haracasigaye amasaha make hama icyo nzokora ndakize bazi mtaho ukoresha umwanya kubera igihe cyo mbona aga gacerere ka Mugisha yicecekeye akanuma sha Jesse no mwizera hagiye nubu wasanga n'inzego zuko ziraturondera iburi ihoze riturira inzu n'ivyo Mugisha akoresha tekinike yo guhora cyane ariko nanje ndamucunga ubwenge iyo bubu bwumwe bwari kindi sawa muga ukoresha umwanya mzee ico nico ungiriye inama nziza dukoresha umwanya igikurikira ndakizi reka turindiriye aya masaha ye sawa kandi urakoze bandanya mucunga sawa mugendura akarere kuko ntabwo bakabisa n'inzego ziduseruke ko ngo habe hari umuntu yamenye ibanga urazi nari bagiye gutaha mbega inimero za Kagabo zo nyine zose zirengana
ariko ivyo nibisanzwe n'amarezo yapfuye cyangwa hari igihe baba ndume we zirarengana oya nta numwe zirengana nta kibazo icyo gitondo bavuga yakoresha umwanya hari igihe baba bamaze no kubafata bandi ndume na kagabo oya oya bajya baragwanye mu bamayimayi bajya urabizeye oya bajya bafise urucanje bararasaze bajya bararida sango muhungu reka je mbandanye ahubwo nawe urambwira ndakujyane bakura sage none warurindiriye sawa uko inamubwira nizo sawa reka mbandanye kuraba kare nawe uvemwe akagabo sawa bajya n'umuheto barashe icumu rirapinda oya ibyo ambwiye nibyo koresha umwanya kajya akagabo kamugishe ntawe ukizera iyo katagiye muri plan A kajya muri plan B plan B inaniye kajya muri plan C ariko kibagira ko nanje nogira plan D na F n'izindi angora Gloria, Gravyose kanagushimire cyane mwe rimaze kubona kweri wemeye kwitaba ubutumwa bwanje. Nukuri je sinogaya umpamagaye kuko urazi yuko nyene ni kujyanye n'ubizi. Kugira ngo uraca bugacana yandi kandi burya ibisirasa nk'ingana. Ubu ndazi bon waraye wiyumvira ati none gabasha mugisha kumagari iki. Kuri umva je nabone buranakeye mbere navuga ati ikeneye kumva amajambo mu mutwe wanje mu gishambarira kuko urazi yuko aho byashitse urumva nyene. Gloria urazi wowe urimera yuko burya mu buzima bibaho kwihenda. Birabaho cyane. Cyangwa kwibesha unakibesha kihenda ku byo ndabizi. Birabaho bose. Ugakora icyo utokoze mu nyuma karokere twabaga ati ikintu nagikoreye iki. Nukuri nakubesha ntari nje guca hirya no hino. Gushika muri daje vraiment ndicuza kubera inarongo isoni. Uvuze gute? Ntumbari ubutsiki yakoze iki habaye iki. Ndicuza kabisa urabona nk'ubu iyi misi yose urabona yuko tari kumwe ntazi yari ntazi ibyo arimo urumva hariho byinshi ntarinzi kuri sina mugabo nabimenye muri ino misi mikeya. Dr. Soni zabonye yuko wihenze kuri we mudakwiranye. Si we. Je narabibona. Kandi burya muri misi yose naraguma niyumvira mbere gushikira gute nakubwira gute byumve yuko kwera umutima wanje umaze kwimukira iwawe ijana cyane. Ubu kabisa wumve yuko nukuri ntumbari. Wumve kabisa yuko Mugisha akubabaye. Akunda Gloria. Iyo ngiye hose ndiko ndatembera
umutima wanjye n'ubu numva ati glory. Imana ishimwe mana uhezagirwe ushimagitse ishimwe n'iryawe mana kubona mugisha ahinduye umutima ukampindukirira ko jewe ukamubona ko Dr. Sonia kuri wowe atacamaze beho nyine ubaraza aho ari sinzi kabisa n'ubuso yibere mu bagabo uyu jewe umva ubivuga urabizi wenda sinshaka no kumenya sinshaka no kumenya kabisa kuko ni umutwe wanje wamaze gufunga kabisa umutima wapi ubwo rero namaze kumwibagira mbega uburazi yariho none sinshaka no kumenya nshaka kumenya ntacyo reka ko kubivuga kuko mana kamwe mwe fise nakambere kuba nakabaho mu buzima bwawe mukuri umenye ariko gitahure neza yuko jewe buri mutima wanje ubu mbere washaka ubu sinshaka kubitebya hari abakekena ni wamufise niwe yamaze kuba umugabo wiwe n'abajya abakozi bose bijya bihungu byose bimucungira umutekano byose byamaze kumugira umugore wacu umugore w'abajya bose inzu nzima yamaze kuba uwawe umva wo mukunda gute oya nukuri ntabwo ukwiye ahubwo yari yaritaye mu mugozi atabizi iyo reka tumwibagire ntibagire nyine ahubwo ntakononera umunsi kuko ibyo arimwo ntibisanzwe urumva akigira ngo aragukunda Sonia ngo ndamugisha kumbe arakubangikanya na karabakekera reka ahubwo reka tumureke kujya ntatononera umunsi ntacyo yahinduye umutima kuri jewe kwera ubu ni jewe turi kumwe cyangwa ndabyumva ndakwereka yuko jewe navuga amasigara cicana umva ngaha canterefona mama Rushasi namubwire yuko nje na Gloria turi kumwe ushagura ubukwe bwabundi bwa oya umugisho ya nambuzi kunkunda wankunze kene ko mba umugore wawe ntubwire mama Rushasi oya ntibikenewe kubera mburazi kibi mama Rushasi akora we ngicyo utazi ucerekwa no kuramba mama Rushasi n'umwana mubi cyane mbega urazi ujya ni mama Rushasi nyene mama mwana yanjye uyu nyene bakunda womenye ikiba afise kibi kimurimwo nubona mwika mama wawe nabwira ngo ntawe umenye icyo atabariwe uzana kubarire mbega urazi ujya mwana wawe w'ifura yapfuye agafana na mama karire bakabagonga ko byavuye kuri we urazi ibyo yagiye gukora akabashushura mu ibarabara bakabagonga ifura yawe bakamugongana na mama karire urabizi oya wowe byo bikwiye nyumviriza genda kubarire jenzi byinshi kuri ujya mukecuru hamwe no vuga ngo byose ndabigusesere ngaha ni hamwe ku isi yose imangana n'igufa ntibari bo mbega inda y'umugore yavuyeyo inda ya Sonia yavuyeyo nta muti wamuhaye wewe ngo anywe yawuzaniwe na mama Rushati ego umuti ari umuti gusa na umuti w'iki wari uzi icyo ukora ukumufasha kugira ngo nirwe neza reka ujya muti mama Rushati yagiye ku mupfumu nyezina bitwa Mbirizi urumva ijya ati aca mu muti wo kugira ngo inda y'umugore wawe iveyo ntuzopfe uhetse mu buzima bwe bwose uzopfe wifuza ikibondo urabyumvise hama ngo ndamubwire mama Rushati none mama wawe mubiki mama wawe nyene aguhiga buhongo hamuco ujya ngaho ubwire ngo umubwire mama wawe tugira ibyacu kimya abasha kuvuga ko imanya mbere ya Sonia ni mama Rushasi imana yanje ntankeka ujya muti yazanye hamwe umugore wa kankakuwuma ukawumuhatira ko wewe niwe yari yawuzanye afite n'umuti kandi nawe we hajya warakoreshwa nambari by'ikazi hajya yarakosora gukundira kugira ngo ntuzopfe utahuye na kimwe mu muti wawe nko ndakutetse icyo utazi urabaza mugi ndagukunda kubera nawe wambwiye ko nkunda niyo mpamvu ndakubwira ibintu kandi gahebuza rero kandundura ya byose mbega urazi yuko umugore wawe Karire yantumye nuko ibintu bimeze wari uvuze umugore Karire oya yagutumye nuko ibintu bimeze yakoreye namuzanye ku bitaro byanyu niwe yaragwariye Karire afise inda nini y'imvuka hanyuma rero mama Rushati ari we wita nyoko acambira
acagwa amahera menshi kugira ngo kugira ngo acagwa amahera menshi acagwa amahera menshi acagwa amahera menshi kugira ngo ndamuvure cyangwa ndamutera urushinge apfe. Ndakubwiye ko ndagukunda nije ramwishe ntumwe na mama Rushatsi. Mama ngo mama wawe nije ndagukunda jewe ndakwitaho igihe cyose. Uraryohewe? Urategeza kuryoherwa kubera umbonye. Ndabubwiye bishasha cyangwa umutima wawe uraryohewe? Ni biki? Ni biki? Ni wakize gute? Ni mama Rushatsi hano. Wowe? Baguhaye amahera? Ugira gute? Icyo karire. Mama Rushatsi? Wamuteye iki? Urushinge rw'amazi. Uramwica. Mama Rushatsi yanumye. Bamarira. Good. Ndabaneza. Ndakubona. Utera urushinge kwa kabiri afise inda nini. Mama Rushatsi yanumye. Zikazinzi biri. Zikazinzi biri abyare kabiri. Babarira Mungu. Good. Sorry. Okay, I'm sorry. Nakwabaje? Oya. Nakwabaje? Okay. Yeah. I'm sorry. Mabarira. Nibise gusa. Yeah. Bakundaje ndava amahera. Bakundamo amahera menshi. Angana n'inzu. Asumba. Ashaka kuzura mu Burundi bwose. Ashaka gukwira Afrika yose. Yambwiye yuko nobi burara n'umuryango wanje wose mu Burundi ntusara no kuhabona. Kutarajyayo. Kutarajyayo. Hari atarama kugira akwira. Uri ntwari. Yes. Nacyo cyo gituma nabikubwiye kubera nabonye ko unkunda. Nta na kimwe n'ukuri. Uri ntwari. Abo tworo nk'abagore nk'abambye bana batatu. Igihugu cyotera imbere. Niyo mpamvu ndagunda gukina cyane. Sibyo. Hama tugira ubukwe rero hama ko kuzubira Mama Rushatsi. Umviriza. Kuzubira Mama Rushatsi. Okay, relax. Bazo bone gusa twara abana hama biyo. Mugabo urukundo ruri hajye nyine. Ndaza gupanga gahunda ndagutelefona no munsi. Ijoro. None ndakubaze kwanjye. Mama Rushatsi. Hari none wamwibagiye none. Na Dr. Sonia nibaze yuko ibyo arimo nabitubwiye nta na kimwe. Sibyo? Yibagina. Oya kamwe mwe nibaze ko kaba kose. Yibagina. Wowe rero genda ntacyo sibyo. Sawa. Urakoze ku rukundo nk'uru. Utwara kwa taxi sibyo? Urakoze. Mama. Ejo saa mbiri. Uzuze ngari aho. Nzote ngaho cyangwa nzohitana. Nzoguhitana rero nkeneko. Aramenye ko tujyana. Heza mugabo nibaze muri byiza. Tegura ibyacu mu mahoro. Nakubwiye yuko chaka pangi gahunda rero neza neza neza. Mbabarire ndibaza ko ntakubabaje sibyo? Karagaciye. Oya ntanakimwe nacyo nabaye. Ubona wowe ufasha hari icyo noba kwera rero mugi. Urakoze. Mani gweza gihama umutima w'urukundo kuri jewe ubandanye.
urakoze mama Mugisha nawe muraruka kanubu. Yego. Urakoze. Yeah. Ndakubwira ndagukunda nigeramwishe ntumwe na mama Rushatsi. Mama ngo ni mama wawe. Nje ndagukunda jewe ndakwita. Ndakubwira ndagukunda nigeramwishe ntumwe na mama Rushatsi. Mama ngo ni mama wawe. Mugisha, what kind of man I am? Narindi mu biki gushika abantu hari umugore wanje aho ntazi. I'm here. Ndi hano nta kimwe ndiko ndakora. Maskini Sonia. Mugisha, kuva ryari ubwenge bwawe bwatanguye kudakora? Kuva ryari ubwenge bwawe bwatanguye kuguhemukira? Gushikaho witeranya igikona n'inyange, ibyera n'ibyirabura, ukananirwa gutandukanya icyatsi n'ururu, amata n'amaraso. Oh my goodness. Barayamaze bati ugaburira intahaga igahaga ikumize. Mama Rushatsi bakunda, I can't believe that. Ibyiza byose nagukoreye nk'umubyeyi ndakwisembako, ndagufata nka mama yambyaye, kuko ndabona ko ari wewe nsigaranye, kuko ntari sanzwe nzi yuko akabura ntikaboneke ari nyina w'umuntu. Ntacyo wamburana, ntacyo nakujyana. Kumbe wari wifitiye akariganga muhogo, kumbe wari umfitiye inzigo idahera. Urayunyeretse yuko ingeso yawe y'umutima mubi y'inzigo y'inzikira yarabye mugabo itahwereye. Wanyeretse yuko ikigutwaye umutima nicyo kigutwara agatwe. Yeah, exactly. Nicyo kigutwara agatwe. Nakubwiye yuko Sonia ariko aribwa mu nda, umuti wo kumukororera inda, ariko uriyorobeka, uririza. Ndakubonamo ubuvyeyi, kumbe wari Satani. Ndakubwira yuko nsigaranye iraro ryo mu gihanga. Bukeye bwaho inka zose baraziba. Ndakubwira yuko Sonia afise inda igira kabiri. Bukeye bwaho numvise ngo baramutwaye, ntazi yo bamutwaye. Come on. Ufashe yuko ndi kijuju kweri, ufashe yuko ntagira ubwenge, ufashe yuko ndi kigugu cy'umugabo, ufashe yuko umutwe wanje utagongoye neza, ufashe yuko hari amagorora atakuye mu mutwe wanje. Aho rero wigize umunyamayeri ncabwenge, ufise ubwenge bwinshi. Ndakubonye numbonye Mama Rushatsi. Okay, anyway, reka je nawe duhigure. Ndakwereke yuko ibyari magera byageruye, kandi iyo ubwenge buba ubwumwe bwari kindi. Mama Rushatsi, tugiye gutamba amahasa. Wumvise Gloria? Wumvise? Nabyumvise. Wabyumvise? Je nabyumvise. Ukagenda ukaguma uvugana na Mugisha uri kuradahwa ibyo udahwa. Mbabarira mbabarira wanje, mbabarira ndakusabye.
narakubwiye Glory narakubwiye babarira mutoyi wanje nukuri mvugira ngari imbere mugisha urankojeje ibara Glory urambabaje Glory urambabaje urahemukiye igihugu Gloria urahemukiye umuryango wacu Gloria ndakubwira Gloria tukubwira amabanga Gloria ibintu byose byagera ndababaye Gloria ndababaye Gloria sinumva ukuntu kubwira urambabaje mwene wacu mbabarira Gloria ndeka urakubwira mana ndakuvugira iki mvugira naraguhanuye uranga Gloria uwo mutima wawe mubi wo kwicana wakuye hehe umutima wo kwicana wakuye hehe mwene wacu mbabarira umuryango wacu ni umutima w'ubwicanyi dufise wakuye he wewe ndashaka amafaranga marongomeje ziba matuye ayo mafaranga katanigeze mbona ni kaga plasera gurajya mu kinama ni kaga plasera gurajya mu kinama hariya yandi ari muri konti Gloria urambabaje cyane ko muhemukiye igihugu ugahemukira n'abenegihugu Gloria umuryango wacu uramaramaye Gloria umuryango wacu uramaramaye kubera wowe Gloria wibuke ko mama yatuze turi abana babiri Gloria ndabizi none wewe ugira uherera mu mpimba ukangaha kubera amanyanga yowe Gloria ndabizi Gloria ndababaye Gloria ndababaye cyane ushaka ndagufasha iki ndakuvugire Gloria muri documentation dossier yawe irahari mu gipolisi irahari ushaka ndagufasha iki Gloria kuje mbabaye umutima wanje Gloria ndatumiye umutima Gloria kubera ibyo wakoze Gloria warambabaje Gloria si jewe mama yatuse turi abana babiri Gloria ndabizi twese turi abana babiri urabizi ukuntu twize tugowe urabizi Imana yaraduhaye Gloria turaronka icyo dukora kugira twiteze imbere ariko wewe umubyeyi n'indamundaka Gloria wibaze yaba mama yarakwishe mu nda akakwica wowe nanjye akanyica nawe nyine agapfira ko umva atari kugenda gute Gloria ibintu birababaje cyane Gloria ndababaye mutoyi wanje Gloria mbabarira mwene wacu mbabarira mvugira bose babarakumva naraguhanuye bikikunda Gloria uraga kunyumva Gloria nari gukunda kugira icyo bose bigikunda ariko ubu ntibigikunda Gloria ndababaye Gloria bye mvugira mwene wacu Gloria cyararimena Gloria ukamenda ngo urankunda ukubwira ibintu byose urukundo ufite ndababaye Gloria Gloria byose wabikunze Gloria naba ngo ugiye kusiga njyenyine Gloria urabona ko mama atakiriho Gloria nana urasize ugiye kubaho gute Gloria urambabaje Gloria urahagute mama rushatsi urumugesera urumuca mama rushatsi urakomeza uko mama rushatsi bamatwi ndabuze imene n'ikiziriko ndakwema mama rushatsi
Kiramwana ndaze kunyotewe nende kutakira igiko n'urufa uje wanije n'umwa akira amazi umwe akira amazi umwe uno munsi mbere yuko usanga amazi ama jana kugiye ko nyotewe uno munsi mbere yuko amazi tuyasangiye jewe niwe wasabye amazi yo kunywa none jana amazi nakubwiye ko nkeneye kunywa nkeneye gutanga kunywa jewe kubera iki nayo kubwo urukundo kuri mama wanje wandeze nere ko nsanzwe ndaguha amazi muramaza kuyana uno munsi niwe maza kuyana niko maza kuyana kubera iki ntawe ndaguha niba utayakeneye mpamazi yanjye ndasubize oya mamazi yanjye ndasubize niba utayakeneye oya jya naguhaye amazi kuko unyotewe udakeneye kuyanywa rero reka ndasubize iyo ndakuye kuko amazi avuga ngo nawe uti ndekera amazi n'ingora ingorane ntushaka kugeza yiki nakubwiye no munsi utegereza gusangira ari amazi ari indyo za kumere turagisanga jewe nta mazi nagusabye ko nkeneye yagiye kunywa amazi wowe no utinda amazi ndanyote none jewe reka bose ndaguhebeye niba urayakeneye yantu utakeneye nawe ndekura jewe n'udekura kuri amazi yantu none si wowe yasabye jewe amazi nagusabye jewe mbwiye ati mama amazi nakuzaniye amazi none ngo ndahanywa kubera habaye iki si amazi meza yera ntiyabona ko ari amazi meza none wowe ushaka rero nanyotewe ubu nanywa amazi kuko wanyotewe yego rero wowe yasabye utanyotewe ibintu yawe ko yumye ntabwo nyotewe ariko je sinyotewe reka sinyotewe ibigwiza akomoka mu bushobozi ariko mana yanjye ariko nkamugisha urasiyo kunywa bamwiruka ukamugisha ariko ukamugisha usuka amazi mu maso n'ikibano nabyaga mwana wanjye ariko bigira ngo ariko mana nabwo ariko nkamugisha ibintu bwiza n'ibiki nkamugisha urabona ibintu bwiza nkamugisha urabona ngo mwana yanjye ibintu bwiza ariko uri kwa muntu usaba amazi wongera uyanzukeko ariho usabye amazi ndaguha amazi uri ibintu bitangaje mana yanjye ariko ndabishemuka ubu hadasubira kumbwira ngo miki nagagama ibintu bitangaza nkoze ibitangaza nyine ni ibitangaza nkoze wanze ndayiwage ugize nawe ugera umojeje uragera umojeje ndi nyoko nakupurikiye urabimbiba mukemingize aranyisha umwana nabyaye aranyisha nibiki yawe nibiki byabaye akamugisha we nibiki no kukwizera kose no kukwizera kose ugatanga amahera kugira ngo bahitire umugore w'iwanjye ugaha amahera Gloria kugira ngo anyikire Kayire akamwica n'umwana wawe akamwica n'umwana naza kumubwira ngo bagaye iwanjye sone agafata inda ukamuha umuti uvuga ko ari umuti wo kumukiza kuba ari kumwica kugira umwana agira kabiri yumviriza amugisha umwana w'iwanjye imbanyi ya mbere urarikora gukora imiti y'iwawe ndakubwira yuko mfise umugore wanjye afise inda ya kabiri ndaba mu maso ndakubwira yuko umugore wanjye afise inda igira kabiri utubwira abahanzi bawe ubu umugore wanjye turi kumwe Gloria
urambeshera mukama ayishyira umugore nawe urambeshera Batumva. urambeshera ukuri kwamwe urambeshera ndakubwira yuko usigara nyiraro ry'iwanjye urambeshera aranyize ndabarisha arambeshera ndakubwira ibyerekeye iraro usigaranye arangiciye bukeye bwaho iraro ryanjye ryose barabikoma mugisha ndakuvuma ubu nanga n'umusigaranye ndakubyaye ndi nyoko ndakuvuma umwana w'iwanjye wa mbere ndakuvuma reka kunyicira na nyokuru wiwe byose niwe wabikora byose nzabizi mukama Yumviriza. urakumva neza ndakwizera n'umutima wanjye nzi ko uri umubyeyi nzi ko uri umubyeyi kumva uri umwicanyi uri umurozi ubamushasi ibyo iwawe byaheze uri shetani uri kuko n'ubantu wowe iyaba nubaha igitsina gore nari kubera umusigenda mu ngingo ariko ibyo iwawe umunsi biraheze sofa biraheze ubu isi yose tuko ndika igihugu isi yose wasubira ukishaka kuko ndika igihugu stupid nakibanga amaradiyo amateleviziyo YouTube WhatsApp hose bavuga numisha stupid nakwiyagira nabadagira nakabadagira sinabana yes hose mwamvuga jewe ndagenda kumate ndagenda kwereke hose bavuga ko njyewe ndika igihugu hose nabyo bavuga ko ari njyewe ndika igihugu that's because of you wowe narakwizeye bikwiye naragukunze bikwiye now from now kuva uno munsi nta na kimwe dupfate nawe nta na kimwe dupfa muje nawe ibyo iwawe biraheze ibyo iwawe biraheze uno munsi utegeka umunsi gutungana urazana ibinyagiriza jewe tuvana ishetani mugore shetani ndi nyoko uri shetani mugore naguhaye byose ndakwigisha ndakuzana ibijumbura ndakwigisha iyo niyo mpembe umpaye ni komiseri yego shaka umuhamagara ntacyo yamfatanye ndi kumwe nawe shaka umuhamagara azi yego ndi nyine nashobora kumvana ndashobora kuva ngaha yego muze mutore sawa murakoze ntacyo namugize komisa ntacyo yafatanyije akarameshera arapfuye nabi ni ukuri arapfuye nabi iyo natinye imana iyo natinye imana mwubaha n'amategeko nakukwiragira jewe uri shetani byaguhetse ko n'urugwiro bindeko jewe niba byaguhetse ko ryari byigeze ubona bizaga mu sema mukecuru mwana wanjye ari kure yakwereka uri shetani ubwo umwana wanjye ari kure uno munsi yakwereka by'iwawe birahise ibyo bingize ko umwana wanjye ari kure ibisaka by'imbwa kurangira ibyo ibisaka by'imbwa bizogwira ko nawe birahiye aho bizogwira ko bingira mwana wanjye ntiyazasha uzokabona urabona ibi ngizi mwana wanjye ntiyazazokuvunagura kamana ibintu bibaye n'ibikije ko nabyumva reka mwana w'umukobwa yaramenye ibanga agarukira byose mashami Gloria yaramenye ibanga nyakumpumi cyo ntabwo ntandi byova aho usanga Gloria yaramenye ibanga ariko mukama usangira ibanga n'imbwa kajya mu gisaka ariko ndagowe bishomo cyo ntibwahere umugambi nzogira n'uwe mwihakana Gloria yimye pambo azimenya cyo mwihakana kandi mubwira mugisha yuko ari Gloria yabigize byose kuko niwe yamenye ibanga biramusha yafasha kuri kwa Mungu n'abazonwari imbere ya senere nzohakana ndambarare ndahaki ndahire ko cyo kwiratana kimwenzi cyo kwikora mu nda mwana wanje kandi bazobyumva umwana wanje sino kwikora mu nda ujya mukobwa Sonia nzobwira kari wa mujya yakeneye mugisha mishi yose yagumaza kumbwira ngo ndamufashe akundane na mugisha nzobabwira kari we yabikoze atari jewe kandi nzomufata Imana ufashe mukama
ikaramakekena hamwe nabwo ibanga ryotetuka niho tubafashwe ariko ukarabakekena adafashwe ni ukuri Imana Sonia ntazonirahira ukuri kwamwe Gloria yipo zoca ndahira ntawe nzira nta n'uwonzira ntawe nigeze mbona reka yaguma ambwira ngo ashaka mugisha umwana wanjye nkamubwira nti genda wimenye ubwo rero yagiye ku bapfumu ndagiye ntimumbaze jewe nabyo nzi mukama yo Imana yomfasha bikagenda gutya ariko Haguruka, komiseri Jim. Rega komiseri mugonje. Haguruka. Ujye gukora iki gihe ko atacyo nakoze jewe. Haguruka, uri komiseri Jim. Mwana mugiseri karambeshera je. Haguruka. Udagusanga nera. Wewe uko muhagaze. Mani reka hati kandi ndiko ndicara aha ndiko ndiyumvira ahantu ubone nikaje nyene kubugabo nyene aha ndiko nuvugo aho nyene sinakubeshya ntazi ko kagabo bawe je numva ko kagabo bawe Warindo genda wewe genda wewe Jewe genda wewe hariya. Urinde. Ni Gloria sha. Wewe genda sha. Oye. Tabu. Karabakege. Ijoro byarenze. Urumva nta mpamvu yo kubandanya ugira ibyo ugira. Ubizero yose ntawe wiruka ntawe ujya. Shyira hasi. Abahungu wanjye bari. Mure. Wacha. Ndakura. Amu. Ubu mugabo wamubonye umugabo nyawe wamubonye ndakubaza wamubonye umugabo nyawe n'uburyo ategereza kugira utegerezwa kuriha ibintu byose igihe cyawe cya nyuma cyashitse narakubwiye wowe rwororogirane ntiwopfa waranjose kiziririzwe ukunda ko kugahato nturuzugera rushike
wi kera nusanzwe ugira usohoke yego nagomba ngiye abanye wari umaze nyene gusapa ubereyo byose nk'aho ugiye guterama mu bandi bagabo aranda yingiye hanyuma nabise gahunda y'umuntu uza guhura umushikiriza amanza abo muri sentare okay nagomba ngiye burya imana ibyayo bikora ku mwanya wayo burya rero nagenze ndakigenzura kandi uko bwiye ko bwije imana iguma iduha umuco nyawo burya barayamaze ngo ntawe utanga imana kwiyobora kandi wizeye imana n'amaramana mbega uca imigani myinshi n'ibiki banza urindire papa banza urindire izi dosiye birahinduka niwe yabidufashijemo burya byose birimo bya byemezo byose dukeneye dushaka bikubita inahe mu gahanga kebesi biri ngaha biri ngaha byose asha kuva ku ntango mpaka ku iherezo aho rero nk'uko wabimbye iyo bibonetse yuko kazoba gahamije rero ahanje ndahegeje mbaye nka yabyara muci nyanje ndahegeje hasigaye aho mwungere urumva za nka zose biba y'amasitasiyo baturira na twa dufotora ngaharimo n'ifoto n'iyi foto yoyo irerekana yuko byose aho ifoto ikisigura byonyine gusa ntacyo isubira kuvuga none gabutama twibarize papa aburiya ndusanga tuko dukorera ubusa bwe amushaka kumbwira yuko muramwanje byose bazobimusubiza nk'uko bitegerezwa aka niko kazimba ngomba gukora hajya hose ngo umujana nyabahuru utazi uja niyumva aka niko kazimba ngomba ko atohojeje hajya mutama na udashiraho inahishize hajya ibintu bakubwira maze kubona wewe namushikanje muri hariya nkabasigaye ndi umwe kembe tuje dupanike abura kuza akazi gakomeye kandi urabona ko byose ibi byose ni kebesi yabigize kandi ubona byose ko biboneka byose ibyemezo ngibi imagine ni foto urabona mu gihe tukoronka ibyemezo bikwiye mbese umbi bigamtanga n'ibyabona na cyane cyane umva hari abaturiye hari abatumye hari abagize byose urabona ko byose biboneka muri sentare bazobatuma ashaje aho bigeze vraiment numva yuko mbonye 50% y'akazi asha hamwe nyine bavuze ngo umuroza araroga akazira umwana handa kwemerera umwana wawe roke besazize mugisha ubu urabaye umugabo mukuru urabaye umugabo cugira urongore urondera umugore kabisa ubu rero ni gisabo havya kwije kagatabi fye oya nindi kara gatabi ahubwo jewe gusa jina bari n'amabirisi ari mu mutwe kubera ry'amahera yari ajya amahera bwabo kandi jewe si amahera jewe sinoshikira amafuti kubera buriya n'ijambo ry'Imana imico n'imigenzo y'ikirundi cyane ntabyo waruta uko ushigikira ibitanzi oyerega je nabona yuko mutama ari mukuri ubu yarira yuko ashaka gushira ishugwe mu nzu kandi agakoresha inoti by'abanye byashuga none ko bereke se ntamushigikira ubu rero birahindutse mu gihe ya mukuru wanje yoshikira ubu butunzi bwose afise ga kandi zizoshika nzomufasha no gushika bizoshika amuza ibya byifuzo byawe warondera kuva kera utabishika aho muramwanje ategerezwa kubishika ko buriya mani hori hoze yose uzobishika hajya rero kabisa ico umuntu aririye arategerezwa kukirunga yoraze buriya igituma cyo jya mugabo mugisha afise ukwihangana uko yisangije wenyene urumva niyo mico yiwe yanyibukije wa mugani bavanga buke bwashikanye umusiba ku mugezi ubu rero nagishikiriye wangu ubu nuko no kumusengera gusa nta n'ukwezi nta n'indwi zibiri zizohera batamushikirije sawa hajya nkuko yimereye ngenze buhoro yashitse yashaka neza cyane kuko radiyo ariko arakora cyane ubwo
kubera urugamba ntigwari rworoshe rwari bashe. rworoshe Ibyari byoroshye kabisa. hari aho gutuma umwana Imana ishimwe ko uno munsi kweri ibintu bigenze neza. Mudendere gusaba mutandi imodoka nababwiye uno munsi basha. Ni kuri nuzi kuri ninde kuri Club de Lac niko bahita. Yavuze ko ashaka kujya kuri Club de Lac. Club de Lac. aho hantu ndiho Bashe no munsi Club de Lac niyo turuhukira. uraza akayaga kahajya hantu Bashe ni kose urabona yuko mu isinzi yabonetse dushimira Imana. ko buri ubonye ibintu byose byari byaragiye hama kandi ugasubira ukabiburanira byose ukacubironka byose ku murongo asha cyo gushimira umwanya Imana we cyane gose byagiye haragera igihe nkimvira nyine nkumva umwe intege zigadicike mugabo kindi gihe nkumva nyine uvuga ati komera je kwanza bigiye kugera kanshimire Imana kubera yaramaye umugore vraiment w'intwari bandi bavuga ngo ni intare ngore intare ngore kabisa la lione kabisa nabwiye ukuntu yagwanye nanuze na kanwa kakena je nyine nangire surprise ndasaza ahubwo tuzabona kubigisha nuze karate umuhusha tugahusha umugore bashe bari babyumviriye kabisa ariko rero yabibwiye kuva kera nticewe urugamba rwa karama kekena nige zo gwigwanira kabisa rero yasije narugwanye jenyene n'umufasha wanje yaramfashije oya gusa kuri ahubwo yo bavuze ngo urugo n'ugwa babiri twarugwanye turi babiri cyane rwose nakari umugabo ni wagendera urugo burya umugabo ni waca inzira y'umuryango wiwe nukuri nivyo umugabo burya hari ikintu kimwe je burya nize muri kino cigwa nari ndimwo burya nasanze burya abagabo benshi tujya mu ngorane bivanye ko tumvira abadamu bacu kuje ndibuka Sonia yarakunda kumbwira ati yamara mama wawe yamara ariko wapi kujya kutamwumvira mugabo kandi nawe nyine ahambabare koko ntiyari jewe urumva ari ingufu zindi zari zindimo nakamara ko kunsaba imbabazi ibintu nahana ibintu yampaye ndajya ngo ibyo byose yavuze cyavuze ndamwumvira ega nawe ntiyari wewe bashe naje ntiyari jewe kwe ntiyari wewe vraiment urabona yo Jesse nizera yuko hajya ahantu hoba hagaragara kandi urabibumva ko nawe nyene bashe nukuri je ndakubwiye ndaguma niyumvira ati none jewe ni jewe ni biki ibintu biramba kutangaje umuntu akagukorera ibintu ariko ukamenga ebana ntubona ariko urumva si wewe vraiment kandi ntiwabyitwayemo nabi kuko n'umutima mwiza werekanye bashe werekanye kwihangana kandi Imana ivuga twihangane ebana nukuri ihangane niyicuza nukuvuga gushika ubu ngo iyo ndabyibutse cyane umengo noguma ndagusaba imbabazi iminsi yose umwanya wose kuko naba nabikubwiye ibyo ni ibintu byo kwihanganira kandi urabona Imana yakoze ibitangaza kabisa barabyaye ibyo bashatse nubwo bitashobotse ubona dufise umwana akuze ubu Imana ishimwe cyane hama ikindi nashaka nakubwire burya cyanyibutsa burya ikintu turi turabivugana ijya ntuzi ya visa yiwawe baranterefone bambwira yuko mu minsi ibiri ishobora kuboneka ya visa yo kujya muri Dubai mu minsi ibiri yashobora kuzoboneka nukuvuga yuko kitya kinuze yiwawe witegura urugendo kabisa ntuzi mwabwiye ni dimanche yago ni samedi ni samedi nukuvuga witegure urumva inuze voyage yawe irabonetse bijya kumbwira ngo wangu urashaka kuja ngo za Dubai ngo zahe bashe wewe ntugira ingorane ubu bintu bigira bigende neza uje Dubai uraba akarere ari iduka ngira nugurire mushikawe ryo kumusaba imbabazi hama nuzurihagarikira utwara ugenda kuri ibintu Dubai ubizana ngaho mu Burundi usimbira za Tokyo za Japan zo kwa munda y'indege ariko ndakugurira iduka kwanza ryawe basha umusaza wawe azoregararira abananyakurikirana ibikorwa byawe paravura manje mushikanje nabashimire mwe uvuye kandi naje ndashima surprise ko kuri Martin zofanda yibagiye mu buzima oya naje narakubwiye Omega Dubai ndayibona ngaha ndayibona mu dimanche no samedi niko rugendo basha wewe utegure ukuri ikintu ukoreye musaza wanje ndabona prima musaza wanje asa n'uhereje neza byararimwo urabona ko yarose ibice mu mutekano n'umunezero
ndashimye Imana kandi kuba utamwibagiye wamwibutse ndanagushimiye cyane Imana ikomeze guha umugisha nkuko uri mugisha nyene Imana ikomeze kuguha naje ujya kubona wambyariye agakobwa nakita Mugisha Malika urumva ubu biteguriye gusa amakado kado ya mbere urumva nigenda kugura iduka iryo duka musaza njya azokurikirana aje za Dubai za Tokyo za Chine adashazo kwa munda y'indege gute kwanza kutazanye n'umwana kwanza mbona nini bagiye umwana araryamye nasi kumuvyura ndamuvyure nasi kumuvyura araryamye neza cyane nuko rero reka twitegure rero nibaza ubwo kwanza mu telefone amaze hanaya kabisa Mungu mutumva muze imodoka igeze na usodere neza wewe umunsi asha no bari mwiza nuko Halo Halo Enele ugeze waronse igitoro okay sawa rero banguka ntutebe urabona umwanya ko udusize sawa sinzi ko yaronse yego rero tugendere gufata akayaga rero umva ko ibintu byagenze neza. Amahoro y'Imana abane namwe mwese iyo muva mu Kagera, bakunzi ba Mugisha Media, bakunzi ba filime Ndundi, bakunzi ba filime zacu. Nukuri imbere ya byose tumaze kubashimira mwivuye ku mutima mwese mwabanye natwe muri bino bihe bya filime ya Mugisha. Igihe cya gatatu mwaratweretse yuko mwari mudukumbuye, mwaratweretse yuko ibikorwa byacu bibashika ku nyota. Nizere yuko umwe wese ku giti ciwe hariho ikigwa, hariho isomo yakuye muri filime ya Mugisha. Nkuko twiyemeje twebwe filime zacu dukina, intumbero nyamukuru ni gutanga ibyigwa, intumbero nyamukuru ni gukura abantu ibuzimu tubazana ibuntu, kuko uko tubona imyaka ukunde genda iratandukanya, niko imico, niko indero, niko ubuntu, niko imigenzo myiza igenda iratituka, niko ibintu byiza bigenda bihinduka bibi, niko abantu bagenda bahindagurika bibaye n'ibyo baciyemo. Rero tuvuga tuti nyabuna twese nitwojana nabwo, ahubwo twebwe nk'abakinyi b'amareresi turabukuntu twocisha ubutumwa bwacu mu mareresi dukina, kuko impano twahawe n'Imana nazo nyene tuzozibazwa nihagera kubazwa ibyo twakoze kuri isi y'Imana. Rero ndongeye akajyo ko iriko kubashimira ndabasabira ku Mana yuko ibampera imigisha mwese cyumva mu Kagera. Ndongeye nakajyo kandi ko kubamenyesha yuko twebwe igikorwa kibandanya, turi ku kivi, niturota dusinzira, niturota dusubira inyuma ya Mugisha. Hari iyindi filime igiye gukurikira, ni filime izoba ifise inyigisho zihambaye cyane, ni filime izoba yitwa Karma. Ni kuvuga icyo ukora cyose nawe uzogikorerwa, icyo ukora cyose nawe uzogikorerwa, cyaba cyiza cyangwa kibi. Rero ni filime izoba iteguye neza cyane, ni filime izoba itandukanye ni filime zose tumaze gukina. Nimudebukirwe rero, nimubandanye mudukurikirana ibikorwa byacu, nimubandanye mudufata mu mugongo, iyo mwumva mu Kagera ubwire n'abandi kumure bataramenya yuko ko Mugisha Movie Company turi ku kivi, muze murabatumenyeshereza. Tugusa rero yuko iyo uguriye video yacu ntuzibagire gukandaho kuri like, ukanda kuri like ugadusigira agakomantere kawe gatowe, agakomantere ivyumviro byawe ni inyigisho zahe waronse muri filime zacu. Byo byiza kugira ngo nabyo nyine biradufasha mu gutegura ibindi byiza, biradufasha mu kumenya icyo tuko turakora yuko cyatahuritse, kuko kujya umuntu kuraba gusa agaca yirenganira. Ego birafasha, mugabo ni byiza gusumba iyo umuntu arabye akadusigira comment cyangwa akashyira kuri like mu kudutera intege. Tubifuriza rero yuko tubifuza kururanirwa mwicara mwitegura filime ya Karma muri mu kwezi kwa gatanu izoba yabashwayemwo. Twizere yuko muze gukurikirana muri benshi nkuko makurikiranye filime ya Mugisha. Imana ibamezagirire, murakoze cyane.